Watukufu wanzani wa hele Daula Tropique FM la station du soleil Ntosa na salamu do za hanyu leo tarehe 10 na mfukare ya juin mwahazizili na 24 garjo mwambiani kakozi jo hujazi jo kaya sirini kozi jo tsataya sojo kadhahir eze mikro za Tropique FM ngazi pepe yao hunu hambu asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimikenizi haki za kibinadamu na partager mission hatu ananyasi wa siti nkuya habari za Komor ze siti bakosi upatana nao hususa do ananyasi wa habari za Komor ndizo mazoferi wa he linyi ya hambu sisi Tropique FM gardo mwambianika warumilwa ikawa warumilwa gardo amba ukaya warendo ay mabamadi mlazaguni au kabamadi mlazaguni de ke ankliya mndu kajaji fanyila hazi na singardo mikani shartu rimoni saoni hena mna inukaya warumilwa hasibabu hindi watukufu wanzani mdunga wa matangazo harumaze yezi ikao do zabira wakati mwinji riwono taabu ya husupari haruma lejera la hambu hata huwasuli mbajini imakatir zamba woye yanu yezi ya fakhamat rais kolonel Azali Athmani al-Ankid Uthman Azali ikaunga rosbuti riwoni sebanu kaya haini mwanadamu ngena yedura ya hahe yambe hizo kaundizo yaona wa masulaha upanikao de taabu yonisiwao wa Komor oskole wainu maranya wa hele jera la hambu nsuti ambaji ni ambani shanga muoniswe za hele jera la hambu ukaya fursa ya he greve ikawa ndo waifanya usiku leo ino kaitina hata mba tafsir kapare watini wane daula yabo haki waendese magari hao wa mbise wa Komor wa hele jera la hambu haki wafanye zihazi za hao kikawaida haukaya watukufunza mduga matangazo ya Daula Tropique FM emana rjo jimli sabanuri mwambienuka lejera la he hambu ekatambu za pare ziono waonesiwa eka wakati mwinji tahabu ziparihani haruma lejera muda mshashi kunu fayakum mizimgu hamba haini wakati ye ufanya hizo kao ndizo yeye yanzao hapua ye mhuwa he Daula al-Ankid Uthman Azali hajati ye pare yandi sarangu moroni hata wasuli embajini yambani embajini ya juu Rabbana mahlakna ngar aminiuka ekawa fanya greve ngona haki shangari muzi saoni ni wananyasi wa he lejera la hambu ya hatu greve mwifanya ole 17 juin 2024 mtabishe wa Komor wa hambu mtabishe maranya hasibabu hindi pare nganyinya nzia njema nganyinya ye daula ifanya ye pare haukeja fanya ifanya ye kanganyinya haruma sendika kweli mabanga nya sendika mazoferi watukufu na nyati mazoferi ikaonga rjo muhishimuni sisi Tropique FM riamini ukanyi do wenyi lejera riamini ukanyi do wenyi mbali yao ebidwa riamini ukanyi wanru watukufu shausuko lewe inu ngarjo subutiri mabenu kakozi jo hujazi jo kasirini kozi jo tata ya stojo kadhair ze mikro za Tropique FM ngazi pepe yao hunu harume pare ya hambu huwasili bajini asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu ekardo nzarangalie mazoferi wa hele jera la hambu warende na yoskole weinu warendo ay mabamadi ekakweli irdo nzarekensiri fikiri rilole mrendo mabamadi bamadi lo mlazaguni haringo saidi yao elinyi ya mahame ngamsaidi yao elinyi ya mahame ukakwa sina pare waparo zifanya husoni manyi wamsadaikao do watsahao husoni manyi waparo zifanya ngamjotoaze hali mubanu mtowe eshatsonga ni mobia ni hukaya mrende nayi ngamrenda onayi maranya nayi tosa na salam hasibabu hindi yeyezi ya mtukufu rais ikao haviri makam rais Mamadu halinge pare haruma lejera la mahame huwasili washili hunu mkana magali kamjakana hata pare maha na maha ngasina takriban maha miongo mine na mbahinru ye pare ya tilo ay makatidanu wayo ye robe yare marangu wabiska hata wasuli mbajini vaviri ye zizi njibanu kwa jati ya ye pare inu yamhu wahe daula
fakhamata rais Colonel Azali Athmani hatiaye pare mimi nganya haki mwambe haindongo mjokanza mwambe shanga mhukumu banu nimwambie nuka leo zinongo zibiri nayi nga zibiro nayi hauka wakomori wa tabia hao bokartex wakomori wa helejera la hambu wa tabia hao monti mrendwa mabamadi emana namba mrendwa mabamadi hindi eo wakati makanezi sima za parembi za tahambu aruma lejera la hambu sendika mazoferi wa mahame washili wa msaidiani na wakana pare tosa na salamu ngari uzisao watukufu wanzani ngari uzisao ni bana wakati bo watukufu wanzani mazoferi wananyasi ikao ngari amini ukanyinyi do wenyi lejera ikao ngari amini ukabetina nyigarujo tabia lejera la mahame wakati yezi ya mheshimiwa makamu rais Mamadu harmezi ya Mamadu mtukufu ikililu rais wa daula emono sendika ya mahame ne washili msaidiani na wakana pare alangari usisao sisi Tropic FM la station du soleil kwa si mwabianuka ngenyao ewo sikwalewe inu greve ikao ndio makaufanya haumfanyao ili hautsaha madai yanu madai nda yabi kwezi munyatsahao madai nda yabi munyatsahao ni wazoferi watukufu mintunje mazoferi wambajini ngamtsovumbue mazoferi wa helejera la hambu isiwa usikwalewe inu ngaripata nao banu riuzisane rimambie ni ukaya si de namna inu si jau kazi jabirando ngazibirao nai motika mjalaha kanganya haruma greve na eki starab eki ujuzi eki mahakama mjoka mfanyi mfanya wakati mlaha shenger dokan haruma baba hanu ikawe sharia mazofero skole wenu lazimu nimekese ni banu nimwambie ni ukaya mrumilwa haukamjajua hizo mafanyao haukamtuamini ihazikao ndio mfanyao na nyinyi ngamkubali ukaya nyi wandu watukufu mrumilwa haukamtuamini hazimfanyao haukekinga muaminiwe hazika nyinyi yo hazinyi tukufu haukaya nyido wandu mbali yao mribali yao sirso na magari mribali yao ni zebizo anza hatu mbali yao wanato monda molikoli mbali yao watata hatu mwadepoze harume zindo bali na bali ndio afanya ze biashara ekanga muamini ukamrwa wa jukmu basi pare yin kaundo riona wa makatiano kamjajwa ifanye la greve betina kamlaha kamtina wakati wala dhimu mfanye greve waka ye pare tiyo itilo ay makati ndanu wayo tiyo irahara wa Komoro ya magari individual ya virao basi wananyasi watukufu mduga ya matangazo ya daula Tropic FM la station du soleil nde manarkomoni sanuka wananyasi wa siti habari za Komoro siti nkuri hishimu na mrenge muzise mazoferi ya helejera la hambu hukaya mrendo ya mabamadi malazaguni hau mrende mfanya yeza bari yeza jirindi mfanya greve na nyinga nyapare siyo ko zijo huja zijo kasirini ko zijo utata ya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao unuhambu sururi haruma ze pare za nyumeni za tilwa ne mhu wa daula fakhamata rais Colonel Azali Athmani asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazimuri mikeni ze haki za kibinadamu ngari uzisawe mazoferi ngamuviu ngamjo ushinda mtene ne greve yinu haukamna ushinda ngamjo ushinda haukamna ushinda haki mfanye namna inu mzie leo msifanye hazi hauti haki Tropic FM ngarambaka uti haki ti haki tena ti haki ngarambao kati haki warulaha wanduka fanya greve pia kanga nyama gari mongo mine yako katika taxi ya balia wandu towe 20 wandu towe 20 wa yahanti watowe 20 wa yabuli ya yende ukana mwende wauni passager hanyu shatido tsobaki jawe namna yenu ngari subuti ronise ukawa Komoro watukufu wanzani lewe daula kwa tina halatu za hao bana reye lingaramba bana lewe service des impôts
lewe vinyeti leo mbaziza wandu wa serikali nyinyi mazoferi wa hele jera la hambu nsina uti amba jini yambani odo wajuwao ikangwa ona pare kwa tina shanga mrongo tanke lewe inu mtangazaji wa hele daula Tropic FM la station du soleil ikanga mjurwaru male bavula hambu emahala na kansibanu hukaya si de namna hiyo si de namna inu wala egreve hanyu kena huwa swidi haukaya vanna maudu rekamwambilwa rekaka mjambilwa shange biduni monise nukaya muudhi emaranya nga muudhiu emaranya passager ya hanyu na nyinyi mrumilwa nelejera ikao dola mbao ukaya mumsaidiwa tiono esendika ya hanyu usukani wa masiwa odo amwambia ni mzie odo amwambia ni mzie haumba mbani wa mwambia ni mzie mazoferi watukufu hatu wa hele jera la hambu mwenawe pari ya rahara wanadamu wajiunda wa kaltex leo kabati mrafanya mwamala wa tukufu wanzani kabati mrafanya mwamala kabati ya rohonda moroni wa washashi riduzuha wa hasibabu kabati haki inu de Tropic FM la station du soleil harume 104 MHz mwambia ni ke vakansi hatu urjo fanya ba ngarjo mwambia ni ze kweli eza kweli kazija he adabu na heshima iyo de maana riko mwambia nukaya kozijo huja zijo kasirini kozijo utata ya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao hunu harume pare ya robe ya remwa hatambajini ikao banurzamba leo kabati taksi siku sititi na wao emazoferi watukufuanu ngo na pare asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu wa ala kula hali ala kula hali watukufu ala kula hali watukufu mazoferi watukufu wananyasi yemfanya si usisa ukaya harizo kolinga msaidi yao wananyani mazoferi hamanda nyi wa ya mahame hapo mrede na hii wala wakana pare zezi zabira mkana magali mkana mabao ya mraha hambu hata wasili mbajini maha na maha ewa porofanya hamandezi eki hazi ladhimu haukeja ladhimu garuzi sao watukufu na nyorikanga mdungawe matangazo na mpartage emission inu mwidungo maximum ili mwene seba uskole wenu anitsidenge haini mruha denge ze ndongo ikao rejari zihundu osoni mazoferi wa helinyi ya hambu hata wasuli mbajini shamimi nsuti ya mbajini amba ni odo wajuwao ikango na haki wadunge greve shanga mvumbu arumale bavula hangu ikawe mazoferi wanu watukufu mazoferi wa helinyi hambu wanu watukufu ni wahishimu wazingara hazi nkuu ikawa wakati kazi zinongo za hao ngizombi si huwada ilia shaleo kwa tina haki kwa tina haki watabishe maranya wa hele bavula hambu kwa tina haki watabishe daula kam tina haki hata sidobo tasi sidobo masihu watukufu wanzani eparetiyo ngiyo daka sidobo tasi mazoferi wa hatu sidobo masihu side namna inu wananyasi wa siti kuya habari za Komoro ngari uzisawi mazoferi wa hele jera la hambu ishinishi yengo emrumilwa eza jirihindri namla muhe banyoru mwenza hankli yekaparetiyo ekapare itilwa tena itilwa hauzena pareboko rihomo yuona pareboko babiri ezi zinji bano ngamtsongo waza rango wakati wa cheki hata ije honda abenge bomma dabdala juu pare atilwa badala ya inu ireme panda hata izungusa yepimba hata huwasuli Qur'an ngasina takribani mahamongo mine kabajaja pare hamadei itilwa shaze tambuzili omoroni haba wanadamu wajonza wa rentre
wanu kamjalaha watukufu mdunga matangazo ya Daula Tropic FM kamjalaha ibanu sukani wa masiwa nyido wa mwambiani inu volontaire hanyu eshinu hindi watukufu mazoferi mrambiawe namna ino ega mjo ushinda bitene na mkeradhi watukufu mazoferi mdungao ukangamwa nao ele magari ya kijeni wafanyao depanage ravitaima ikao kitsulo lana yenga manzewe Daula handongo hindi haraha nyinyi mazoferi wa hele jera la hambu ngaruzi sao sisi ngaruzi sao enga manzao hindi haruma mpande wa hegrevu inu ya skole wa inu sababisha ndongo hindi eza bari eza jiri hindi wala kula hali na banu ya taabu ikansena mnayo kamna ushinda enga mjo ushinda mtenene grevu kamna uveraje wararu wane enga nyikonyo nzima nda ninya lejera la mahame enga nyikonyo nzima nye lejera la washili haunu mswalata wakomba lusuala ngaruzi sawa watukufu mdunga matangazo yabo ikawajibu lewe inu rirenge mna flash woi rionehe rimwambie ni ukaya ye Daula kwa jatanga hatambanongo harume mazoferi banu ye Daula wafanya pare teinu ye Daula wafanya pare teinu ye Daula yatendelwa ne mhu wa he Daula fakhamata rais Colonel Azali Athmani yinu ngari shukuri yao sisi Tropic FM ye robe ya rema wa biskai hata yuwaswili mbajini yambani embajini ya juu yo kahiti ngar aminiu ekame zoferi wa hele bavullo wazia ngona haki shanyinyi kamtina fursa ngarusa ezabari mana hindi mtabishao ranya mana hindi matabisha ranya leo mana hindi matufanya hazi enga mtahondo ngo hindi eza jiri hindi eza dari وما للرسول إلى البلاغ المبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيهما بيانوكا كو زيجو هوجا زيجو كاسيريني كو زيجو تاتا يا سوجو كظاهر زي ميكروز دا تروبيك FM غازي PPA وهاروما يباري يانديسا وبيسكاي hambu hata waswili mbajini asihazia uhusi shiwareha uhadile lazima rimnikenize haki za kibinadamu emazoferi ya hele jera la hambu lewo inu warende emaranya nai warende nai ikaoze na hizo ikawajibu heba no rimwambie nuka ekaparetio kamtina haki za hudai mrongo vanu za husu ye grevu ya leo ngebidi umjeleze mwambie shatonga mazia sheka pare tio yatilwa nro mwanao seswana hizo mwanao zihazi leo kabjaka na bidi mzie na wakati kao ikako elinga msaidi yao hariwandu wahele jera la mahame mazoferi hamandanyi wawa kana pare mahaya huwaza nyimkana mabawa ya mraha mahaya huwaza kwa jamsaidiani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.